WC ben. Kan nyaman le WC. Nyaman tuh ceplos. Wah, karo cereng bini noreng tuh ya. Kala oreng. Gini. Montretan gedeng Aria. Ari ya. Bisa bini nih ekal takal. Siapa gendeng? Oke. Siang kok beri WC? Jaya ayo. Dari memakila beri WC aja sebinin benih WC apa? WC haram mo ne. Mau jawab saya haram, bener bener oreng. Ajare kok tabek kantor aja pecet ya kato anto de kato dalam pecet ya. Abu. Bayi mo na nang iluwara ka ato anak to. Dalam. Bomo ni jabo pecet ples jale. Ita ada rantai bongkangi. Sekamar ben. Bayar ruas sa kalabihan mirar. Ya acara norom tak terus biar ki kakek. Iya, jangan. Tak bisa. Kentar nah. Kentar nih ya. Kentare. Lama-lama aja. Mana biar dia. Bapak. Hey. Mending jadi de reman diri ya. Lama. Aduh, oro. Ega Aladin. Singa kuy selber Aladin le. Ajari ya. Iya, Kentar nah. Jedang muso le. Cong. Bolo. Sampai kau cek kacong. Berapa? Aduh kau cek kacong. Bagi ada mah. Ucap papan kaki dia. Yo bolo. Oh iya. Mana? Swate, dia. Depanan betul. Swate. Apa? Tako, kita ke pemulai cong. Aja le di dina. Bisa apa? Kentar ya. Kendari dia pak betul. Binin siapa yan? Arapa? Tak terima le. Oh, dadi mun binin tretan kun dadi tukang pecet kok apecet. Tak terima. Jareng tan tretan ndek sembungan kake ponde. Marah. Mak Mira pel. Apa? Aku melindang cong. Jangan tahu orang boleh. Tako gini kakek. Ada biar cong. Oke apa jadi? Apa kaki lu rajin apa becet kia dah? Pola relang dan kaki le. Apa le jere to jeto anak becet kia. Kebala kayak suatu anu. Telok le. Ya, dia menjajah suatu anu. Latih dung pula. Tak bisa. Jadi ini kakek becet orang. Lah sosol kabi bi bumbun. Kebo kabi. Bener jong. Bener alako. Tukang becet. Karo mu tukang becet yang kui gebe uwe luar. Mau becet bi hembo di lem kamar. Selarang. Apa mata larang mau nak jurut. Becet apa nyon per? Plus. Kok becet kaya? Apa? Apa becet kaya? Siapa? Kok? Tak tahu dus punya ada yo aku guntung ah. Ya, dah mau jajar lah. Abu, entar nu raper. Dah make. Boy sabun ora kok. Bini marlap. Kila orang. Wong kok tak mikir ngacaro, Bok. Bak kok tak torap. Mana yo lening seloke. Iya ada kipi kok pecet ya. Iya metang norap. Metang norap. Bini marlap. Apa? Itu tukang becet. Kasep gak mungkin nurebok kok mriki kali pecet. Ariya. Bini marlap kala orang. Itu tukang becet. Ini memang keroto harapan sabek lah. Ada remah. Sabek beri ojen aja. Sabek jembek kok larang tangan di keker. Ada mak mikir berkom lolo. Terjalan nam tong munte torap. Tolongi mari le yo. Ariya. Bini marlap yan orang. Sebinin marna ka. Apa? Soro micet plus dalam kamar. Kuyen body. Siapa sama micet? Bini marlap. Bare kan mungkin aja lah boko sampai kertas. Angko tak apa. Ariya dan micet. Ala micet. Micet plus. Iya. Itu paling enak. Bawa. Norap boleh. Ya kentar. Badar makanan. Sabar. Bini marlap itu tukang becet. Macet orang lain. Siapa cet laki? Iya. Becet plus. Iya. Tanya mana aja beda iya becet.
Boleh besok. Ya ada apa-apa enak itu. Enggak apa-apa, ada apa-apa. Ada mari kaki gua mari. Ini burung tak tahu kalau mi musuh gitu. Aja kan. Mana nama darat? Mon kerokun micet biasa seduhun micet kak. Kan micet nang nyamper. Bo nang nyamper ngaku GBU. Aja di dalam kamar ngaku hembodi kak. Aku hembodi. Mere sabar lu bacolah bacol. Bacolongku jadi ya. Neng karnaval ngaku pedang kok ngaku bacol dong. Ada apa lek? Ngucak. Kalau kepi maketretan setabun paling raja. Make tantretan kakek sapa bu oncong. Kamu kurang ajar seperti. Hah? Ya, boleh kadang olah. Amo dia. Burung tak medeng musuh soko ye gitu. Ya itu siapa, Ber? Ini remer, timbul masalahnya itu apa? Allah jeruk norok kakek. Arok tanden aja iri kan kok. Lah. Maju kau minta tolong, Kak. Minta tolong kesimpulan apa? Pada. Wah, ya rupa atin medeng. Tapi mira toliyo. Bu tangi par. Bela. Tangi par kecek. Cegah kok sudah doa lagi mendung tak kejopo. Tarik iya. Kakek ngono ki ya. Dan kok apa cecek ya? Bener apa? Kimi kowe becek. Dek kakek mungkin ora apa bakok kaset ora iki le becer lagi bilang ini. Abi cecek bae. Allah. Masa saja bilang mikir. Kata. Iya, 24 cole. Ora tata. Entar ora bakun jo kakek. Kok mesin nyiwanmu nelang dur. Mangken maju ora. Panjang nengkok. Bila nang setong mesin sewana kontena du Cina biko. Iya, bentar ya. Lah. Lah tahu. Katanya ada remah. Cancang ada becek pres. Bener. Nyaman. Nyaman lek. Nyaman. Oh. Allah baconya. Ada remah. Ada balik sakit bacol di luar. Ada ini kayak laki. Tahu. Ada orang. Bentar ke orang, tahu terkangkut. Ada iya ya. Kedua tajo. Gentare. Arab apa lek? Bener. Pacol lek. Jereng jadi mau tak ngelapa tak keriocol lek. Mau nare pecot lek. Bener. Docok. Bener. Arab apa ternyata? Bener. Nerok sake. Dek remah. Cocok. Arab. Marah. Potong oleh ngencom. Mai buang mi kakek. Antar norap. Kok ngontar norap tuh Bang Bido. Mak mesin ngedadak gua. Wah mesin ngedadak tolong diri ya. Engkau bebo. Tuh. Arab apa? Arab apa lek? Cari keroku nembun boleh lek cok budu lo tak bengal. Sudah kemana? Ada mana nam perak lek? Sudah bagaimana? Aduh. Kenapa? Menyono. Setiap ada musibah besar-besaran. Musibah apa nak? Aduh, subinin tangannya itu di tukang pecek yang pahlopon. Nggak bisa. Tukang pecek cepres dan Tak kepada kamu. mau kepada kamu. Pecet dalam dia. Non pecek biasa dia PU TPU. Setia ando. Pecek cepres nenengnya kamar aku yang body. Lo setia anak. Lo setiaan. Kenapa? Mau nembu bila lo. Ngaman apa pecet brot-brot neng ganteng binya keltek. Ajas. Jangan lambai boleh lembu. Kok pecet dukane langsung ngandung telur bulan. Iya. Ambo. Subinin kakek lah yang dugale anan telok ay. Iya.
Mana bi? Hah? Ya tahu, peren pecet brot-brot minyak ketek dina. Pas keluar gembor ya. Ya, Musuhan terus. kemang. Labu deki melekin benang kok akeh. Arah, hari ya boleh. Arah, Kamu pecet pas digi kak ya. hah? Kentare do kentare. Kemang orang. Aro kang mira. Oh, lah cong genteng cong. Taring bolan genteng jeria. Manton kaki bae becet plus. Hah? Kayak dibuka kaki gending tangan teh. Manton kaki tep layar, Bu. Hah? Tep-tep layar nak. Ya tinggal polo-polo nak. Mawar bidona dikirim ke Kamu orangnya? Cong, Apa? kakek makno kalau tang nak bir cong. Arah apa? Iya membun kau di lah nak. Kakek siapa? Kau satu ni Duh, nak. makasih ini. apa pandeng ono gong. Ancor cong. Iya. Padu kudu ngaku rono mikir micet. Tiner apa makai tak ketemu kretan mau krepate nak. Lek, engkau tiarom, Lek. Hah? Tiarom. Tiarum cong. Iya, yu. Cek kau ngako. Le. Cek kau ngako. Engkau tiarom. Kau andi tretan tiarum re genteng. Sesaben berditunggu, saya pindah ke besok. Tiarum akbar. Le. Masalah cong. Kau abi tak ketemu. Kau kerong kaban nak. Oh. Kok embu kajung kerong. Benar ada mike. Embu mon kerong lah tu wade iya nak. Benar ada mah. Ya dai iya nak. Cek lagi nyamar kerong. Yu. Kentare Hah? kena. Arya, sapaan yu? Dari Ferry Ria. Arya. Riri Andi. Arya. Ria Marlap. Arwah. Tahu dia kok klub. Roh, Lek, tretan di TV kakek ruang. kan Jumaat, Lek. Siapa? Kakek, Siapa kok? Jumaat. Bane. Apa, Lek? Songkun kok udah nak nyari kakek, Lek. Engkok benih nyari tretan, kok benih nyari pacar. Engkok nyari marning sari. Enak. Iya. Dari mana, Lek? Ngucan terkon latih, Lek. Iya, sangon apa, Lek? Ayo, Lek, ya. Lelo, eman. Lang jampu kapi kang terong dek beden. Elang jak bidapi mon kerong tade tamben. Aduh, eman gule. Ari tak kacau. Itu mau di mana? Ngambek tamoy. Kon latih. Iya. Pokoknya kacau. Mana ngena ki, Cong? Ayo mulai dhewe kok. Iya. Njak kok tak mulai welek pi papa iki kok. Cek yang bacaan lek kira jalan letek kikir nah. Ara apa? Cek yang sampun lah mari apa? Sokon masuk ke kanal u. Ari ya. Iya lebih 2 bulan ya lek. Oh, kocak Mas. Iya kok mau lihat yang kau minta antar lenjelan ta. Oh, mon pacen tangan nak ngajak ngelencer. Iya. Bingkok kebek kah kobun emban nah langsung tar pemandian ke ngepong tar kah kon Pak Karman. Tapi kudu nyangu jere. Iya nyangu kaki meli apa? Melihakin jajan. Kaki yuk. Biasa buru-buru mali sari tari budoyo. Oh, Ferry. Waduh. Ayo lalek ya. Aduh. Alek. Woi. Enak jalan. Repet ramian tretang ngaremo tak bedoi kere dumao peyupon benian polati kale sutri andi pelian lain terati nah meledi melek aduh
jangan jaga ya. Jalan nak ya. Angin gede pamulangan. Ngalas serangin mordeje. Ngalas serangin mordeje. Jaga nak jaga. Tikaratin makolangan. Patoloni serkabule. Patoloni serkabule. Jaga. Gerjerang-gerang trok butek bapak. Monaren nampon malam, tak kira ku laku boleh. Dumonate bule seneng, tak kira ku ragu boleh, ku ragu boleh. Jaga nak jaga. Jaga, jaga. Ringaki jaga. Jaga bapak terobute. Jaga. Aing tancam, aing tancam. Aing somorle etembe Jejak-kejak ka orek miser Jeringaki pada umur kena dina pada umur kaki jaga hitong jajan jebenyan hitong jeringaki jaga nak rojelan jeringaki jaga
cek langkan nak. Enak jejen nak. Hah? Kakan dekik nak ya. Hah? Hijau ngampul. Apa nak? Ngino mana? Iya, ngino mah. Tangan nak. Ngelak ke papan? Susu. Ma beda kemur mundak cor kecet ah. Iya. Bagi jadi. Kalah. Bagi dulu lagi. Lek, ya kok kan ngakan lah mari. Kok ngesaki nyata bapak nasi lati. Ben lati putra. Engkok antara majeng lek. Iya. Badah. Iya. Satu nilah, maju. Ayo, kasar. Tangkek dak rem karem praono. Jareng-oreng bu putih ning 180 Mbak prao. Molong kopi cek buntera aja lelek mak benaben. Iya kak. Bu nasi lati cek pentres romajeng lajar melaki penempen. Ya iya malah sabar loh kak. Elek ya. Oleh oh Allah parawana ala jara oleh olang ala jerta se mordeje nya putih wala jeren etengale areng maju tantonapun pade mule mon engat dari api tor pajelena areng maju tanto banyak le olena dumun adeling odina reng majengan abeng talombe sapo angin salanjengan. Kak, ya praon tak jalan. Arek kok tak usah salek. Ada remah kak. Beda pasrana pak nasi lati. Iya. Dekik le romon perahu tak jalan. Iya. Are ro kataki buang jang jalan tang keluarga. Naga apa kak? Bejeng lek. Bojong goreng. Bening. Bojong kolek. Bening. Bojong apa kak? Bejeng keke. Di pasian nih. Di ginoan. Sampak. Langsung maju. Sebagai bebentar patritan nasi lati torjugan lati putra dan kalau cangkolang budi tajaran lantaran dapat kontor masa dua pakon bajang di kebun bajang angguan di kebajang sebeda dalam dopor kaguin kesakini oke. Bumi goncang kanjeng kelap-kelap katon bumi lir cangingan dino mangke murah hoyong monggo kancar ulase wong binegat lan sekap
Ali Umar Usman lan Abu Bakar. Insan amiwiti amoji rak Nabi Muhammad angereng Rasulullah. Para resi lan para tenung dumateng para pendhita. Dinten iki kula badhe ngren hajatipun Bapak Nasilati sekeluarga. Bakal dikuak barakalane sing becik bakal ketitik sing ala bakal ketara. Mugi-mugi Bapak Nasilati lan Nadi Putra keturutan ing kersane pangeran bakal dikuak barakalane. Oh, jangan. As! Ala! As! Oh! Butuh alas lan Bagong. Woi, ana nek alun-alun janane peperangan. Ya! Ya arokat lemari ya Lek ya. Ngesaki nada Bapak Nasilati ben Lati Putra. Moga-moga Bapak Lati sekeluarga paring beres selamat ada alangan. Iya kaya. Moga-moga apes dadi kekarepnah kelaban cita-cita nah moga-moga keturut nah arampakah ben karsan seko besah. Iya kaya iya. Kok kelaban kaki maju laku kalak gendia pelandi kesana maju minta sepora. Iya iya. Baik kacong keluar man saya luar pemasok terus ngelecer minta iringan marjuli serang leben sor-sor bejo. Iya. Keng ngocata endo serati
cokor bule di tengah bolong le ceterona nai atu tako potong le tade ande na le feri ceterona le abini adua bini setong korang bendena Jong gak ada nana senak mulai tipi nanti makan anak gelap maju kentaren ngasih tengah sengak mere terus Aminale kerasa penang gembirna ring gembir ma tureje kengi tina ale bakun maniman sakengi bendi nganak rabet tage rapadening Ya Torin, kemantana Pongke ke atas jaran pon Neka komandan Sepolo Ya tore kemantana Pak Uge, maneka kosong nih kah? Kamu berisi sobung ini ke kemantana.
walau tanah bila jar kacer ketopak tolbu keng mare bos kopi komantana jalan ngalencer Bapak Embona sorong besar Ketopak tolbu rebas kopi montarnya nang keng se alang beren bulan reng bapak punang toreng abes aki saking mun anak nakang nasi pon atas jaran yang nak bulan yeman mayuk jalan seon lah onan nak lance sorore bos ma parompong dejang mon serena ma epena mon serena ma epena soro abad pongki bada mon marena maetina mon marena maetina santen tuyo kelompok cekap sak munten biator ka ulo ya Hey! Oi! Oi! lole mahan
Paraona nyirang kapalnya purmangkor tengah tasik. Cek tau nase masang akal mun masa pereng rati aten reng lake reng sedih. Oi! Lule mahan be Tak langkong gi seporan bayin. Kaya mo na beberapa kompoy gula. Berdarap na laku 2 hari, laku 2 malam. Tak langkong lo. Pasabungkon ni pera. Seporan na. Ya pera. Menira kere ni ka. Apa lo bade ngron dugaan ni lo. Gelo boleh tangan naik menangis. Mesti ngkon pura. Aku pasang ke mau dugus. Pengapan? Ngkon yang songo re. Amina asere penang medek sere ning so candi Atina rasa eman nyare pone tak nuro andi kang nasi Serkeseran numa obi manis koranjong ake pe alente kapekeran bule sambi nangis solanjong anyake en ate Lule mahan kak laki serba janama lemah-lemah mundalau kaca bemalang syukur pada ngena-ngena malolo akase dah sorang Lule mahan kak laki asam pera ma asam pera sampera pencung ma pedekala semduma epekera ma epekera peker bingung tanya mana jalan tak jadi
Akan cernak ya. Ja. Lộn lên em bàn bên Poriana Bonalara Koran Cengke Pe Arente Du bermasa sekolah solan cengah nyakeen ate kak laki Hai. Ayo le. Asik. Ayo. Le. Le. Ayo. Has. Yo. Ya. Le. Woi. Le. Manje. Palatana karale kalau cile samat. Ada lah. Yuk. Oh Asik. Ayo deh, ngireng. Bule tak mati Ku perak coba kalengan Oleh sangat kini Bule pasti ke penghole CPK Markena gula mati ser Tika setongo Tika setongo
tong cocok ka hati. Jumpa elang ada nyampat poter de orang. Jumpa sayang keng kareng sayang abuna. Coma tika seeka tresna. Kolam bina cuma cepotena kancing kele cuma dedena namun cina jika dek mas tena kong orang malam renggati masuk bajana. Minyak dumpa kopelan sarkajena nongkok tak betul. Ate bule rasa tak gelar. Maengat jeman sanonton. Bersama RKJ Dukun Karya Jeni. Roti Kosim Roma 3 Audio rental Probolinggo. Le sape geng ngecek nyari sejalan. Mon sejalan lempena nyari lagi kang jumaah cek nyari segendeng. Mon segendeng dia banyak lempena. Aduh nape tika panjang sanga lebet lohoron duma capo mahale. Aduh nape regratin seta posanga kakero begulo siang bermahale. RKJ Estetik Bro. Cuma larang kena kabel beto lekor cuma sakiluna. Tak ngelarang abini dua korpa akor klaben setoa. Ceto manjer. Beres larang duma jagung larang du beres
ule semalia Angambe sekorang rek menyono Dute duki korang Du berempang Teka ule semulia Lada. Ya, ya, ya. Eh. Lah. Ayo. Mulai ngangkat jauh. Apa yang salah jenis? Melew. Hei. Ya. Angkat nih. Apa yang salah dia jong? Goyang banggang dulu. Iya. Agelibak.